Ki noyalam kariboy Youth Federation mentakasngi kilahiar cakatain cakoi kuna hariboy. Kabaran hakaput berka asam, banlai penskam hadu sauteli ki unit, bat kumba prapanderungut ki dekat. Banlongkum kisipai banyadai uput usam, hakate katain, bat banpe jaka ekasyan, bat kajisngan juki pai kaput, kumba kajudon ru kajingkam trai jong asam, wadi kejaka ki puta jong kajalam Meghalaya. Kita ki sauteli ki unit batamai ki kantup, yaka umdap dumu unit, umdap rangi unit, cakoi kuna unit, bat kapaham sobar unit. Berawan ru ban penskam no bak bipul tangkiu Presiden barangba juga RBAF sengkemi haka jinon lang ubak Henry Nongrum rang bak senong syakoi kuna kini alam nak sengkemi bat kini alam nak circle bat ki unit beper Dumu kasnong umda brangi kasnong syakoi kuna kasnong paham sobar iwan hangne ban penyeso yalade ban longkum kidekot bapura jong kaseng Riboy Youth Federation mentakasni Sauterik Uyayong Arpo Arpusau Banadu mentakasni Ila lomno kidekot bapura jangka RBYF. Hanya ini kecing simrai berman kalau pada kecing keman dengan susarong mengiba adu prakon rumut hidup tapi esok bangi kami boy federation. Bingi kerja agak cingkrika magini di sini nama ngalu langsung teman do apa kabar ngadan agak sentimi lalu kesan angjar bat hadu mental lese ngana pala di aku sedang ngadang don agak sentimi ngaladi oldest member ton sentimi bat kan hong tunga pakadu mental kalau pa bangan penjat no ya kaying kan nongrem la jom ton keseng arbi we kaseng yang kaseng kabalarin tam hapo kani boy district kalong try handai nga kumulong nga nama nga simti kong presiden ngam sulong try kadaw kalau pa ngindal la ka jom kan nongrem ni songwai ka office jom kaseng kini ni songwai hakiyin jom kibril ni songwai ha kita ki jaka ba aiwai jom kibril bag na sulong suram ha kaseng try hapo ka district ka baro ka bang hindu i kamba ikilong kami hijong baka RBF pada kaseng try ka jom halo nagli pag hangno bisa nga hapo mga sa hayingwa kani katong kabang swa mga songhat swa mga ino la kaseng kasapoy kapori nga ngong tanggaway kumlo nga watlat balunti bangas nano ya kanong rim bangan dono ya kanong rim bangidan no ya ka office kabalong hop long try dangi kitfat sa RBF parkoy bag nila yo ya katsaka nila don katsaka nokpo ang tangsaydan hajan juga GS road bag nila la road bersnai ka office tang na idakatu kan nik jinun kam sapo sa kamera nila shift no ya kacing pli ya ka office bag bilong di badan bo bag bilay persno no bagaseng kaba pindur bentalang hagasni bag pli no ya ka office jom ka RBF na ubnay basta ubnay mi kada yang pi kumda pradon pa kalis kanong vice pa ni pundu pundiki unit ibadan haga sakri jom ka RBYF Kano kilong aktif kasong hakinong ilang ditungi ako kita unit kumno ipagtalon niya kasay handai kaya ka mga siyang maximum unit ako ka RBF kidang but kidang tray halot kinisi bumenta ngilang ako practically isakal ako kariboy but haga district kajungi ngilang habang ngilang ako practically isakal ngi tentang kumaakili na lightly isakal kibala bu hak kerja fresh kila kerja day nagadaw bang nimyo kinuhilang gibupiang hak di circle ba kila kam kerja kiye kita di circle ngalong supi kidon sumer circle mensua kabang ngidon ka labor wa unit ngidon ka saung number unit ngidon ka barwa unit bang ngidon ka langsura unit kini south league unit ila formno ya ke sumer circle ande menta in sini kinong iram ke sumer circle ngipsen layo hadu mendapat kini unit
kung ka baruan ka nandun apa betul jiki betul kulai tunjuk ka lansrai maulin nokan kadon pala ka jikpe jok sing sakal yang mentah de kani ro ka pinja nidan ru po second unit nangka nidan ru po saw nombri unit ibala pinja no lain nangka baro aku santili unit kita game but kita mau aktif bahaya pinisi but mana abang lawan selalu dari Islam bagian inform South League unit kalau mau jadi Islam di balik undang dulu dari Rani jadi Islam di balik kalau saya nomor deh minta kita ke unit Kaneka unit petakasi berperskan kalau Banyada yang pun usam gerpang yang kini saya ciling kini kebalong ni holder pas kau guna kalau dari asam ciling kau ampli lei seperti prakilometer nani saudong laker dak ampli kalau dari asam por bersuang kilo asam kilo untung yang maupun ubah kisna lain Henry kena sama jongkas kau guna berkirang ba kilapan perang namar kikam bakte ko wapli gede benlong ka jongki ngimla ban ta lani betong siap ngila ban pendendam sibun ki cinja kane ka surak dan sinapur kebawan bun kinam tu kinam ude khantam tu dipor kebangat nang merba islam hakas koi kuna kaladon ka hintu na ki wepat ki para jai penriu ki batu ki koi ki pati ki dokha kum kita banyada yang ta nakasnong kamla lane simet kimla Henry hak kerteng jom raseng ban sakri haniji lukai kelok dalam kor berkecuar kadai kahapi kisau unit matakasi badai babi banyada yang putusan dei babi bandri yang kariki kedusur dei babi upan yalam ban perci hak aktin katerlik ka akor koburong bat karpang dei babi Bandri ya akwar kobrom jong kaseng tentang bo kariboi sama ki presiden sau unit hakaniga si bansa perskan pide berlong trai pimdei ban ya peitang hakajinyo pisa pimdei ban peitang hakaram phong partai matala perskan asep lamenling kajingkwa kajuma kalongla nado matakasmi kali 10 tarik April 2000 posal baharu kadang kira poi ke Central Body ba kaji scam nata jong scam kat badang im kaperthai kemun kar BOF kan nangai telun nawoi persen sawoi persen bat ka sakoi kuna kam dabnu dabngi pangso bar kinnan roi kinang pa kidkhat jong kar BOF ban tendrong ban kit ban ba namta kakia kasan hakasang katau lahan ke district lane lah dari ke state berkoi